Пытанні, якія хвалявалі грамадзян, тычыліся работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, добраўпарадкавання, навядзення парадку на зямлі, газифікацыі, забеспячэння жыллём, выплаты заработнай платы. Былі і так званыя спрэчкі з суседзямі, напрыклад, наконт мяжы зямельных участкаў. У 201 году мой муж умер, а я в 3-м попала в Минск на операцию. Мне 2 недели не было. Она в это время захватила. У таких выпадках, азначыў Анатоль Маркевич, важно уникнуть у праблему и падысці да вырашэння ў адпаведнасці з заканадаўствам. Можно написать заявление, и вам границы вашего земельного участка установят. И вы будете знать, что вот ваш земельный участок. Я дам поручение Белгипрозему, чтобы они посмотрели границу ее земельного участка. Нахай подымут документы. Если, а там не все есть. Ничего Если нет. она зашла на границу, за границу своего земельного участка, Да. на вашу территорию ее вернут обратно. А вось праблема, з якой звярнулася Ганна Михайловна, больш складаная. Яе сястра развялася з мужам, дзяцей суд пакінуў бацьку. Сустрэчы іх з маці, па словах родных жанчыны, вызначаны не былі. Як азначыў Анатоль Маркевич, падобныя пытанні павінны вырашацца толькі ў судзе. Если вы не согласны будете с решением суда, опять же в законном порядке можно иск предъявлять. У чарговы раз Анатоль Маркевич падкрэсліў важнасць вырашэння праблем згодна з заканадаўствам. Усяго з пытаннямі да памочніка прэзідэнта на гэты раз звярнуліся каля 20 чалавек. Людмила Салдзин, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест». Вы пишете отношения.